Atyuta na po king Miyerkules, ika-27 Domingo, ning karaniwan na panahon. Pakyabe tala po, king kakatamong intensyon, kaniting banala misa ring makatuki. Para king kapasalamatan, Lito and Lori Zapanta, Maurina Manuel. Para king kapasalamatan, king Aldo ning Kebaytan, Prima Ferreras Galang, Chester Pio Tayag, Nancy Paglinawan, Pia Salvador. Para king personal akayadwanam, Jan Diaz, Socrates Bingayan and family, Nicolo Pineda, Amor and Carmelita Bautista and family, Rose Kapati, Leticia Wu and family, Jimmy and Inday Santo Domingo, Vivencio Manyo III, Agnes David and family, Herminio Lenet Nukum and family, Roy and Josie Espiritu and family, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Patrick and Sarah Gowingko, Joy Espino and family, Chester and Lauren Tayag. Para king Malagwang Kapaldanan, Aida Carino Diwa, Jocelyn David, Jennifer Manarang Canlas, Lisa Pasyon David, Ereneo Leico, Joan Gueco, Divine Brown, Estrella Borja Fabian, Purificación Ocampo Zapanta, Orlando Castro, Maylin Salamat Soberano, Eller Vitug, Emilia De Leon, Baby Shai de Mabuyu, Edilberto and Flora Pinpin, Delphine, Alvin and Estrelita Malapitan, Doktora Ellen Lansang Tantamco, Euphemia and Stephen David, Gracita Bautista, Leslie Sichon, Zenaida Talorin, Jose El Tolentino Jr., Raul Florida, Fe Kailao, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, at ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan, ding kapatadtamong mayangon na biye. Diosdado Dizon, king kayang death anniversary, Wilfredo Reyes, king kayang death anniversary, Nora Nogoy, Crescente Arm Masalunga, Zoilo Seferina and Lourdes Cunanan, Agapito F. Espinosa, Arnel and Peter David, Leonila Sarmiento, Alice Franco, Catherine Cruz, Marieta R. Villanda, Brigadier General Napoleon M. Angeles Sr., Lourdes Basilio, Alejandro M. Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Dandy Dizon, Rachel Morales Likayan, Gloria and Maria Banag, Ricardo L. Cruz, Godofredo Jesus and Nenita David, Annette and Antonio Sicat, Dr. Luis Ragasa Kalingo, Alfredo V. Kapati, Colonel Marcelino Bayoneta, Estelita Taling Pascual, Waldo Feliciano, Priscilla Bognot Dizon, Randy Chen, Alfredo Agustin, Alex Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwa, Kim Purgatorio.
Talakad tamo po at makyabing ikanta, indalita pamuklat. Himbalang panahon o ginupuryan ka, himbalang panahon o ginusamban ka, kaledot kauran kanawan kaskupan, tula mo o ginuking puso ko saslam. Kilagyuning igpam paninganak, panimbanal Espiritu, Amen. ingino manatili kaya kayungan, At kaya ka antimurin, maya pa sisilim po kaya kongan. may pasisilimpuan. Pag masusyan tayo po yung misa tamo, king panalangin, mga dita mo para kimbalang metong. Mga dita lareng aliwa, kaya pamangailangan da. Ganakan tamo, yung karelang kabilyan. May papangadita mo, at karing panahon, bigkasala tamo. Panatang isipan yung problema tamo. Ako, yung problema ko. Yung problema ko, yung problema ko. Lalo tamong darakala problema. Pero po ang pangadita at isipan din aliwa. Bala mo, king grasya ng kikatamong lugod karela. Mababawas. Miyabsan. Mi babawasan. Yung kaskop tamong salot pilubluban. At karing panahon migkasalata mo, mangyatang kapatawaran king Diyos, king katang pamagkulam. Itangan po, Magkumpisal ko king Diyos sa may pain tutu, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayalo ang kakulangan. Huli nito'y panigapuko, kan Santa Maria ang kapilang mamberhen, karin sa Blang Anghel ang Puan Santo, at kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutamo. king Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Gino pakalulu, Gino pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Agkatanda kayo po, ganakan nyo lang, digya kong intensyon, isipan nyo lang po, rin panalangin nyo kay misa tamo. Oig paming at yubanwa, iba't king panahon ng Abraham at Moses, hangga na kaniting pamitipon ng panalangin ning kekang Santa Iglesia, inubog me iting balayan king wangis ning kekang anak. Panwanan me iting balayan, king kalam ning kekang kayarian. Asoy wanda kasanang alang kupas, at apakit mi ing lugod mi, king metong at metong, antimo nung makanano mo keng liguran. Itiadon mi kapamladanang Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Honas. Lugal king tumulay Honas, king milyari, mimwaya, inya, menalangin niya, at nga na, Gino, bayo kelikwan ing kanakong tuknangan, yakwari sinabi keka, king itiya marahil ing daptan. Itiyang sangkan, nung bakit magkapilit kong tinakas, papunta king Espanya. Balo ko king Diyos kang malugod, ampong mapaglunos. King manatili kang mapibabata, magana ka at manatiling makasadyang magbayo. At mamarusa, inya naman Ginoo, pabustan mong mate na ako. Mas maya pa yung mate ko, kesa aking mabiya ko. Nga nang may kibat ning Ginoo, nanong matulid mong mimwa. Mintaye Honas, king dana ng aslagan ning syudad, at karinya linuklok. Ginawayang balag, at selilungan niya karin. Pagumasdana nung naning milyari, king Ninibe. Kanita, pepatubuanin ning Ginong Diyos, ing metong atanaman, bangong niya yang salilungan kang Honas,
at bangi manandaman pali. At tutuyang mesayay Honas king tinubong tanaman. Dapat kabukasan inyang susnlagning aldo. Inutusan ng Diyos ing metong akulad bang sirane ing tanaman. At inyang sinlagning aldo ing Diyos mi pabalyang mapalingangin ay ba't king aslagan at may bugyang maluyhonas king pali. At dagpakimbuntok na, inyang pignasanang matene sana, nga nang sinabi, mayaping mate ko, kesa king mabiya ko. Dapat nga na ning Diyos kaya, nanong matulid mong mimwa kintanaman. Meki ba jay Honas, ating kong matulid mimwa, at king kamwa ko, bisa na akong mate. Nga na ning ginukaya, tinubuyay ting tanaman king misa na bengi, at limbugya king tutuking bengi. Emo neman pipagalan, at emo neman pepatubuman. Makanyan man, lulungkot ka king milyari kaya, inya lalo kong sukat mi kamaragula lunos king Ninibe. Ing mayupayang syudad ita, uling atin niyang may git dinalan at 20,000 memalen, aalang malit, at atin niya namang dakal abaka. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo, alang kapara. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Ikain ka akong Diyos, ing malunos kasaka ko. Patitingapon, ikay nga usang ko. Pamatulan may Ginoo, ining talasuyo mo, uling kakong dalong, kaya ka ipayabot ko. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Pablasang malam ka at mamatawad o Ginoo. Karing sablang mamaus ka, mitmo kang lugod. Ginoo, dalangin ko, kaya kasanang pakirandaman, ing kakong dalong, kaya kasanang tingiran. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Dimbansang kaya kang lelangan, kaya ka lalapit la. Bansamba at munye kapurian, king kaya kang lagyo. Mayupaya ka at darapat bagay makapagmulala. Bukod mong ikaing Diyos at alanang aliwapa. O Ginoo, Diyos kang mapaglunos, ating lugod mo alang kapara. Talakad tapungen ni bamparangalan ing may pabalita. Hallelujah, 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 hallelujah. Sabik kong manayaking Ginoo, uling panaligan ko itampenga ko na. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan, At kaya ka ang timurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Misa niyal Jesus manalangin niya king meto nga lugal. Inyang mayari ne, ing meto nga yalagad sinabi na kaya, Ginoo, ituro mo kaming manalangin, anti mo hindi patanang one, karing kaya nga lagad. Nga nang Jesus, nang manalangin kayo, makanining sabihan nyo. Higpa, misamban niya lagyo mo, datang na sa ing pamagari mo, dinan mo keng pamanganal doldo, at patawaran mo kami, karing pamikasalami. Uling patawaran mila, mo naman detang mikasala kay kami. Emo ke, iarap king mabayat, akapagsubukan. Ing maya pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo.
In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. A reflection on prayer. Migunam tamo po keng panalangin. First, I want to ask you, do you pray? Obvious naman, Father. Nandito kami, nagsisimba, we pray. Or maybe I would ask, do you still pray? Kasi yung iba, dati nagdarasal, ngayon hindi na. Or siguro dagdagan ko yung tanong ko. 4 lang yung tanong ko. How do you pray? Paano kang nagdarasal? Or when do you pray? Kailan ka nagdarasal? Where do you pray? Saan ka nagdarasal? At ika-4, mas importante rin, what do you pray for? Ano ang pinagdarasal mo? What are the contents of your prayer? Sa mga tanong kong ito, lumilitaw, there are different types of prayer. Though Jesus taught us this is how you should pray. But from our experience personally as a church, as a community, there are different types in how we pray, when we pray, where we pray, and what we pray for. In various hours of the day, we can pray. Or what is the best time for you? May isang bata, bago siya pumasok sa eskwelahan, kagaya nating simbahan natin, dumadaan dito yung mga bata, at least yung mga taga Purok Uno, na nasa Little Baguio, dumadaan dito sa harap ng simbahan. May mga bata, minsan may bata, dumadaan daw, pagpasok niya sa simbahan, wala naman siya sinasabing marami. Magsa-sign of the cross lang. Tapos sabi niya, "Good morning, Jesus. This is Boy Boy." Tapos, the name of the Father. Pasok na siya sa school. Yan na. Yeah. Before going to school, that is how Boy Boy would pray. Is that a prayer? Yes, it is a prayer. We're not saying our prayer is better than his. At least, bago pumunta sa eskwelahan yung bata, dumadaan sa simbahan para magdasal. You know, I experienced that when I was a young boy. Other than being an altar boy, ang aming bahay, ang atang simbahan, dinadaanan namin bago pumunta sa eskwelahan. Bago papasok sa school, papasok kami sa simbahan. Kami mga magkakaklase, naka-uniform, nakabukas yung simbahan. Nagdarasal kami, iba-iba yung prayer. Hanggang nung high school na ako, 4th year na ako, yung prayer ko, NCAA, natuto kong magipag-novena, natuto kong magrosaryo. In different ways, nag-iba rin ang panalangin natin in the different times of your life. Mag-umpisa lang yan ng, "Good morning, Jesus. This is Boy Boy." And there are different places when we can pray. Hindi ko naman sinasabing pwede ka lang magdasal sa simbahan. Though we say, the church is a house of prayer. Kaya sana, wag mawala sa atin yan. Sana yung tingin natin sa simbahan, may konting solemnidad at respeto. Minsan nagkasal ako, big time yung kasal. Yung mga photographer, ang dami lang equipment. Parang may shooting ng pelikula. Ang dami nilang computer, sinaksak na sa simbahan. Pero nararamdaman ko, they're just doing their job. Parang wala man silang pakialam kung hotel yan, simbahan yan, restaurant yan. They are just doing their job. Parang ako, nasasaktan ako doon. Because the church is a house of prayer. There's no solemnity. Pero ako po, hindi ko po ugali yung gumagawa ng eksena sa kasal para hindi baka masira yung araw ng kinakasal. Ayaw kong nagko-correct pag may misa hanggat maaari. But I began to make some reminders sa mga photographers, sa mga videographers, sa mga nagse-set up ng bulaklak or whatever services they have to respect. This is the place, a place for us to pray.
If you're not here for prayer, please respect those who are praying, at least. Kaya nga sabi ko nga, we have churches, we have chapels. Kung minsan, may mga bahay, mayroon silang prayer room. May binibless akong bahay, may prayer room. I'm very happy for them. Kayo rin, sa bahay ninyo, may altar kayo. Yung ang jeep ng Pilipinas, jeep. Yung jeep ng Pilipino, mayroon pang altar dito. Mayroon pang rosaryo. Yan dyan si Mama Mary, kaya Sacred Heart. Jeep na lang yan, tricycle pa. We have places for prayer. Your office, may opisinang may chapel, or even you can pray. Matagal po akong walang parokya. 20 years po ako walang parokya. Pero napansin ko, when I was in some offices that I was assigned in the diocese, before going to work at 8 o'clock, meron kaming morning prayer. May leader. And then we start our prayer. And before we go, meron kaming closing prayer for the day. We pray in the office. At least Catholic institutions po yan. And sometimes we even have masses. Hindi, kami pala, regular yung masses namin dahil nandun naman ako in-house. And some offices, I go to celebrate masses. And there's no one stopping us from expressing our faith in prayer. Kahit po, minsan, sa traffic, may kilala ko, habang matraffic, Father, nakakapagdasal ako. Kaysa nagmumura ako, nagagalit sa traffic, habang nasa traffic, nakakapagdasal po ako. Where do you pray? Wherever God is, you can pray. Because God is omniscient. Kahit saan, nandyan ang Diyos. God is omnipotent, always everywhere, and strong, all-powerful. Kahit saan, nandyan ang Diyos. Then everywhere, you can reach out to God. Wala namang lugar na walang signal o mahinang signal sa Diyos. Always God is with us. In your room, in your home, at the table, before you eat, kahit ituro mo lang yung mga po mo, in the name of the Father, Son, Holy Spirit, Lord, thank you for the food. Lord, thank you for the food. Yun lang, kahit yun lang. At least, natututong magdasal ang mga bata kahit konti lang. God is good, thank you for the food. Period. Pwede na. And we can also sing as a prayer. You can sing as a prayer. And nung nasa seminaryo kami, kung minsan nagbibiruan kami, pag yung ulam namin, pare-pareho lang yung ulam namin sa seminaryo, naka-schedule. Tapos yung isa, pag maglilid ng prayer, ikinakanta. Ebon in the morning, ebon in the noontime, ebon, ebon, ebon till the night goes up. Okay na. Bibiro lang po ako. Nagbibiruan lang po kami pag yung itlog, parating itlog yung ulam namin. Kasi yun lang available. Still, we pray and thank the Lord. There are many reasons why we pray. What do you pray for? What are the contents of your prayer? Ano ang pinagdarasal mo? Madalas bilang pare ay ma-witness to the various different prayer intentions. Obviously, thanksgiving. Ang misa mismo, ang gusto sabihin ng misa, ay Eucharistia, pasasalamat. When you go to Mass, it's already a thanksgiving. Petitions of need for healing. Napapansin niyo po, umahaba ang ating intention para sa panalangin, para sa ating mga may sakit. Special prayer intention sometimes for the soul of our loved ones. Huwag po kayong magalit sa akin Huwag po kayong magalit, lalo ng mga taga-Sapang Bato rin, na nagsisimbang online. Pag nagpe-petition po kayo para sa mga namatay, kunyari, death anniversary, pwede po palagay yung pangalan niya. Kunyari, birthday niya, pwede rin po ilagay niya. Huwag niyo lang lagay yung birthday. Basta lagay niyo lang pangalan, Soul of Jose de la Cruz, o Soul of Juan de la Cruz. Okay na po yun. Kasi po, the soul prayer is already enough for us.
Pero napapansin ko lang, kung minsan death anniversary ni Lolo, isasama pa si Lola. At saka yung panganay niyang anak, at saka yung pamangkin niya, at saka yung pinsan niya, at saka yung kapitbahay nila. Ang dami-dami, isa lang ang may intention, isa lang yung may okasyon ng namatay, isasama, yabetano nga, total. You know, sometimes I feel, kung ako siguro yung namatay, araw ko ito death anniversary ko ito ba't sinasama rin yung iba? Nagbibiro lang po ako, no? Pwede ba kitang bigyan ng birthday cake at chingpeng? Bigyan kita ng birthday cake. Tapos isasama ko lahat yung kapitbahay mo may birthday. Sa'yo lang yan, di ba? Tama ho ba yun? So when we offer prayer for the soul, kung minsan isang page yung mga kapitbahay kasama, parang isang sementeryo. Minsan nasa St. Jude ako, araw-araw may intention, safe travel, araw-araw. Nakikita yung safe travel. Bago-bago pa lang po ako doon. Sabi ko siguro, nakaroplano ito, matagal yung biyahe. Safe travel. Ba, 1 month na, safe travel pa. Siguro nakabarko, baka barko pa uwi na. Hindi pa rin tapos, more than 1 month. Nahirap po akong pinatanong ko, pakitanong mo nga yung sino safe travel na ito kung hindi pa siya nakarating. Sabi, di ba pinagdarasal natin yung uwi sa abroad, yung anak mo, galing sa abroad, o kaya pupunta ng Dubai, di ba, isang araw lang trip. Pakitanong mo nga yung intention niya. Ngayon pala, sa araw-araw safe trip, conductor, yung anak asawa niya sa bus, o kaya nang pala safe travel, idol do I mean, kasi yung aming intention po kasi dito, voluntary yung bigay natin, kung magbibigay ka. Pero I hope we just pray for us, the most urgent and the most needed prayer. Those are more personal prayers that I know we are praying for one another, isn't it? I also believe there are other reasons for prayer. Gusto mong makapagpahinga kung pagod ka na. Kung maraming iniisip mo when you are already exhausted, then prayer is a time to rest. To rest your mind, to rest your heart, and to rest your soul. Gusto mong makapagpahinga, magdasal ka, magsimba ka, tumawag ka sa Diyos. When you are exhausted, you can pray. Nung ako po'y nag-aaral, very stressful yung pag-aaral ko noon after my priesthood. Ordain na po akong pare na po ako, matanda na. Pinapaaral pa po ako, nag-aaral pa po ako, another course. Alam po, very stressful yung pag-aaral namin. Morning until afternoon, whole day. Tapos mayroon pang readings for the next day, paperworks. Alam niyo po saan ako nagpapahinga? Pag may misa, araw-araw doon sa eskwelahan namin, mayroon pong misa every lunchtime. Kakain ako mabilis, 12:15, may misa. Nagsisimba po ako araw-araw. I feel rested. I feel recharged. I feel refueled. I feel full tank. After the Mass, I am going back to my studies, full tank. Minsan, merong isang chapel dun sa Florida Blanca, ay manayang boy, altar boy po ako. Sumasama ako dun sa pare. Naka-tricycle lang po kami. Pupunta ka dun sa isang chapel doon, Santo Cristo. Ang baryo po, pangalan ng baryo sa Florida Blanca, Kabangkalan. Sa tabi ng chapel, mayroong gas station. Yung gas station, mayroon siyang malaking signage. Nakalagay doon, refueling station. Nasa tabi ng chapel. Nung bata ako, simpleng utak ko, kala ko sign yun ng simbahan. Kala ko, yung tawag sa simbahan, refueling station. Pag wala ka ng gas, wala ka ng krudo, hindi ka na makapuntang malayo, ang tawag sa mga chapel, refueling station. Utak bata po noon. Matanda na ako. Obviously naman, dun sa gas station sa kabila. Pero indeed, now that I'm older, I realize churches are also refueling stations for our souls, for our minds, and for our hearts. Pag nawawalan ka na, when you are running dry, and you are running out of your own fuel to go on. There are those who are praying for guidance when they are confused. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. They do not know what to do, what to choose, or where to go. Go and pray.
You can consult your consultants, your intelligent friends. They will guide you. But I tell you, prayer is also a way to be guided because it will also settle your mind and help you focus on the real and more important things. Others are discerning God's will. What is the best option, O Lord? What is the plan of God? What is the will of God for me? I know someone who prays to overcome fear. Nagdarasal kasi may takot sa kalooban. When it's dark and frightening, praying is like turning on the light or feeling that you are in an abiding presence of the assuring presence of God. Pag natatakot ka, pag magdarasal ka, parang nasisindihan mo yung ilaw at parang nararamdaman mong kasama mo ang Diyos. Remember, kahit natatakot ka, the greatest and the best companion is God. Tignan nyo, I believe in God, the Father Almighty. O, pagkasama mo na yung Diyos, ano pa yung iniisip mo? Huwag ka nang matakot. And that prayer, if you really feel it, it's really assuring. And the presence is strengthening against our fear. They pray for the strength to be able to bear the pain. Literal pain of aches, medication, or medical intervention. May mga nagdarasal naman pag masakit ang nararamdaman. Pag may sakit sila. Meron akong kaibigan noon sa abroad, Father, pakidasal mo naman ako. Itong surgery sa akin, hindi na sila gumagamit ng pain reliever. Yung pakapata. Kasi parang, alam niyo po meron siyang parang veins dito. Parang sa trabaho niya, parati siya nakatayo. Parang nagkaroon po siya ng veins thrombosis, something like that, sa paa niya. Kailangan maoperahan, pero hindi daw sila gagamit ng pakapata. Wow! That must be very painful. Sabi ko sa kanya, pag masakit na, offer it to God. Offer it to the pain and suffering of Jesus. Sinabi ko lang po yun. And after some time, sabi niya, Father, effective po. Parang nung masakit na masakit, I was calling on Jesus. Lord Jesus, Jesus, I offer you this pain. May this pain that I experience bring salvation to the world. As your own pain in the cross saved us. Alam niyo po, she was able to go to that painful experience of the surgery she went through. That was a long time ago. And until now, I believe it is true. And when we are also experiencing pain far beyond our physical bodies, like the pain of losing someone dear to you, yung masakit na nawalan ka ng mahal sa buhay, o masakit na nangyari sa mga problema nating mabibigat, then our prayer will help us to bear the strength, to have the strength to bear the pain. Those who feel alone, they can pray for accompaniment. Praying in the most difficult moments of our lives. Remember Jesus, before he knew that he will be arrested, before he will be crucified, he was praying, sweating water and blood at the Garden of Gethsemane, at the Garden of Olives. Kahit si Jesus, nung pinakamahirap na, malapit na siyang may pako sa krus, siya rin ay nanalangin. I tell you, the Eucharist, ang ating Santa Misa, is the highest form of prayer for us Catholics. Hindi po lahat pare-parehong mga dasal. Pwede namang magdasal sa bahay, sa sasakyan, sa kusina, sa kwarto. Pero po sa ating mga Katoliko, sa ating pananampalataya, in our faith, in our church, the Eucharist is the highest expression of prayer as a church and community. Praying together binds us. Tignan niyo po ang panalangin na tinuro sa atin ni Jesus. Our Father, igpa mi, Ama namin. It is a prayer that is not selfish. Hindi ko sinabing tinuro sa inyo, igpa ko, o ama ko, o my Father. It is something that binds us together as brothers and sisters. Give us this day. Those words are creating community in our prayer life. Even the rosary,
ang pagro-rosaryo natin araw-araw, umaga at before the Mass. May naririnig po ako nagro-rosaryo sa misa, sa mga online, dahil hindi sila nagkikita, magkakapatid, nasa abroad, nandito sa Pilipinas, nasa Maynila. Nagro-rosaryo po sila, naglilid yung mga apo, kasama ang mga lolo't lola. Nagro-rosaryo sila every 9 o'clock in the evening kasi pati sa Amerika pwede sila. And you know, dahil sa pandemic na yan, maraming nagro-rosaryo magkakasama. The rosary creates relationship in faith through prayer. Kaya nga po sana, we do not give up on prayer. There are reasons people who give up on prayer. May kilala ko, sumuko na sa pagdarasal. Do we give up hope? Pag sumuko sa pagdarasal, sumuko ka na sa pag-asa mo. When there are no more answers to your petitions, someone I encountered gave up prayer altogether because he actually gave up on himself. Sumuko na siya sa pagdarasal. Nung nag-usap kami, hindi pala pagdarasal ang kanyang sinuko na niya ang kanyang sarili. Akala niya wala na siyang pag-asa sa kanyang naging buhay. We pray for those who have no one to pray for them. Pag nagsisimba po tayo, pagdasal na rin natin yung mga walang nagdarasal para sa kanila. Wala nang nakakaalala sa kanila. Wala nang nangangailangan, walang nakakaalam sa pangangailangan nila. Praying for you and praying for others. Mahalaga po ito. Bilang pare, nakita ko yung mga tao, pinagdarasal nila ang kaibigan nila, pamilya, kaopisina, hindi man alam ng mga may sakit. Kung minsan po kayo nasa hospital, hindi nyo man alam, kasama kayo sa panalangin ng ating simbahan. For me, that is the most eloquent expression of faith. Pinagdarasal mo ang kaibigan mo, kahit hindi man niya alam, pero alam mo, kailangan niya ang pagdarasal mo. It reflects your heart's contents. Ang pagdarasal mo, pinapakita kung anong laman ng puso mo. Ako, o makikita mo pangangailangan ng iba, ang sakit na naramdaman ng iba, yung takot ng iba. The best gift is when you do not know that someone is praying for you. Yun ang pinakamagandang panalangin. Kaya nagtataka ka, ba't may grasya dumarating sa buhay mo? Ba't biglang nawala ang sakit mo, nagkakaroon ng magandang nangyayari? Because there are a lot of positive energies going to you in your name. Minsan po may magkaibigan, they were marooned in an island. Yung magkaibigan, lumubog ang kanilang barko, sila lang na-save dun sa isang isla. Gutom na gutom po sila. In the first day, they prayed for food. Dumating ang pagkain. May dumating na extra pagkain kani siguro nakalata, corn beef. The next day, dahil kumain silang marami, they were very thirsty. Hindi sila makainom sa tubig ng dagat. They prayed for water. Aba, may dumating na tubig. Mineral water, siguro galing doon sa barko. Nakainom sila, lalo na yung friend number 1 na very thirsty. And day number 3, they prayed to be saved for salvation. Aba, the next day, they saw a small boat by the beach, by the shore. It was only good for one, kaya malit lang, para isa lang. The aggressive friend took the boat for himself. Kinuha niya yung bangka, sabi niya, sorry, hindi pwede sa dalawa, isa lang, ako na lang, no? Iniwan niya yung kaya kasama niya sa isla. Tapos nung nasa gitna na siya ng dagat, sabi niya, Lord, thank you. I prayed for water, I prayed for food, I prayed to be saved. You send food, you save water. You send water and you save this boat. Thank you, Lord, for answering my prayer. Sumagot ang Diyos. God answered him this time and said, I am not answering your prayer. Hindi ko naman sinasagot yung panalangin mo. Hindi ko ba naririnig yung panalangin mo? I am actually responding to the prayers of your friend whom you left behind in that island. He said, Lord, my friend is very hungry. Please send him something to eat. I answered this prayer. The next day he said, Lord, my friend is very thirsty. Please give him something to drink.
I send water. The last day, your friend prayed for you and said, Lord, save my friend. He has a big family. Iligtas mo po ang kaibigan ko. Malaki po yung pamilya niya. Napahiya po itong nagdarasal para sa sarili niya. Kaya pala nasasagot ang panalangin niya dahil sa pusong nagdarasal para sa kanya ang kaibigan niyang nagmamahal sa kanya. Let our prayers continue to challenge us to reflect and make them meaningful for you and for me. May it reflect your selfless heart and may it bring you much grace in your life. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tam. Manalangin tamong taimtim, kinigpang at subanwa, ingke yang anak, Yesu Kristo, apengako na, nanuman adwan tamo, kingigpang at suking benwa, ipagkalub na kay katamo. Nga tapong manalangin, Ginoo, ituro mo keng manatili, king panalangin. Ginoo, ituro mo kang manatili, king panalangin. Para king Santa Iglesia Katolika, maging metong yasanang iglesyang tayimting manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatiling king panalangin. Para karing sablang bansa, datang yasa ing kayaryaning Diyos, busaldangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Para karing daralang kasakitan, at tagpuan da sa king pamanalangin, ing kasnawan, ing karelang panandaman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Para kaya katangan, mabiyasa ta sanang parati at matampang manalangin, antimoin tiro ng Jesus, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, ituro mo keng manatili king panalangin. Ngeni adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O ginuming at subanwa, king kaya kang ganaka, ipagkalub mo sana rin kaya kaming kayadwanan at ipanalangin mi para karing aliwa. Datang isaning kayarin mo karing puso ring sablang tao, itiadwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia. Pabanalan mo sa duwan mi, balang panin na pangisnawami, balang isipan napdapdan, balang kabuhian at kapagnasan, balalugod at pakaman, kinggamat mi daralan mi, ahining kekeng sarili, baboning altar nimbemi, pabanalan mo sa duwan mi. Talakad tampo. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, igpang may payang tutu. Tanggapan ni saning Ginoo, itindawang karenggamat mo, kingi kapurit, kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang tanggapan mula reting aming kaya kaming deting kaya kaming ain, at manano na sanang iting sakripisyo ning kapayapan, padalisaya na rin puso mit kaisipan, at gawa na keng parating maong sumuyo keka, kapamalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya ka yat antimurin. nayo ring puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a ginuta mo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos ngalanganggat lubos mayupaya. Kaya binayu mo ing sablang bage,
at dinan mo king dake king kaganapana. Bistaman Diyos siya, linubas na ing kayang sarili, king kaligayan, at kapamalataan ing kayang daya, mi bubuking krus, inatad na ing kapayapan, at kaligtasan king yato. Ulinita, mi parangalan niya babo ning sablang kekang lelangan, at kayong pagmulan na ring sablang biye, alanganga karing sablang susuyo kaya. Kambe da ring sablang koro, ring anggel at banal king banwa, daralit ming kaya kang ligaya makyabe, king alang tuknang ng pamamaya kapurian keka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka, Ginoo, Diyos mayupaya. Mipnoy banwa at inlabwat king kekang likaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Duwanya'y daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay ka pinbanaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami malyalang katawan at daya, ning ginuming Kristo. Baya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapet pepasalamat sa kay ka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ang ganawang katawan, ami daon, para kay kayungan. Makanyan man kay ba't nga punan king waning kalis, pasibayang pepasalamat kay ka, binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis ing anakong daya, ing daya, nimbayo talanganggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka ring sablang tao, banketa mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Ipasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Kristo meteya, I Kristo mebyeya, I Kristo mabyeya at datang yapa. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan pamanyubli ng mebye ng anak mo, daraon me keka tinapen imbi at kalis ting kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, impepaliran mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, igamingan sanang misulusulo king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kami ating metong ning banal Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Florentino, kay kaming Obispo, ading sablang pari, ading hanggang malugod na susuyong manalangin sa asawp, king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na king kay kaming pisamban, king kay kaming parokya, keti king Banala Cruz. Ganakan mula naman ng kapatan mi pepainawan at manenayang subling miye, ading sablang meyangu abye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhenin doning Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, tinupat king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king igpa, karig panalangin, tiro ng Jesus, king kekatang Ebanghelyo. Ipamiatsuban misabayay lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pag mo, ke
king kakanan mi, king Aldo, ibiemu ke kami, king Aldo ngeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ipay, sa working tukso, nune ikabos king marok. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bant king kasaupan kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong, kaya kaming talapangabos. Huling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggamang kingalanganga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan may pong bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimuri. Malugod tapong pasyag, mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kayo ko. Kapayapan po kayo ko. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero nin Diyos, sa milalako king kasalanan ning yatu, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo Jesus sa milalako king kasalanan ning yato, nuan laring mayawos, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampan tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual na pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, may gitkin sablang bage, at pag nasangku, intanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka muman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, in sarili ko keka, emo sana'y pantulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Katatakot, abemuku, nausta ka, king lagyo mo, akong Ginoo, mantabe ko, kimbe mo kapilan man, o anak ko, balo mo sablang gagawan ko, balo mo ilamanin ka kong puso, o Ginoo ko, balo ko, at
radyo kaking siping ko, mamagtabi at manyeseking biyek ko, ekatatakot abem mo ko, nawus na ka king lagyo mo, akong Ginoo, mantabi ko, kimbe ko, kapilan man, o anak ko. Orasyo Emperata labang king COVID-19. O mapamakalulu ang pong mapagmalasakit ay igpami. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19, amigdalang dakalakasakitan kaya kami. At may kamatena karinda kalataw. Adwan mingeni keka, imbalikdan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat mekya kami, ing makaulo mong gamat. Intakot mi kinsakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at pasulungan mo, ing masabal mi kimetong at metong. Ipanalangin mila ring mamuntukan ming pambansa at lokal, para king kapakanan ding memalen. Bindisyonan mo in sablang pamagkapilit mi, ba mapupus na ining pandemya kimbansami. Ipanalangin mila rin doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan, ba makasuyulan, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kalausan, king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impamagtagulaling, ding sarili ra, impamaglingap karing masakit, mula sa paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, pumayap na lasanang malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Mananasanam paulining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayrana kami king pamagbayong lub at kabanalan. Itiadwan mi king kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Panalangin mo kami. Talakad tampo. Oy paming malugod, pagkalubmeke kami ing katawan at daya ning anak mo, ban mi bayo kami king biye karing puso mi. King kang pakalulu, ikabus na kesana at idala na kami king biye alanganga at kapag musisyan kaniting Eucharistia. Itiadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Bendisyonan ako ning Diyos, bendisyonan ako rin kaya kayong kaluguran. Kilagyo ni Pampaninganak, Pampanin ba ng Espiritu. Amen. Ingkaya katang misa midaone, sunduta mo, ingkaya katang panalangin, at pa mga dita mo, king balang metong. Salamat, King Diyos. Kita mo kayang balayan, ikaw ang kaya papastulan, pagkatip